Hagasngi tap kerteng kaddu jongki kertong ki banya aireng yak election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council kata hakan laiter urempang araja arpusan arngut ki kertong ka Voice of the People Party VPP kila pendap ban tap kerteng yaladi ha office ka Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills District. Kini ki kertong ki kentup yo ba Powell Soklet na Paryong Mauthat Raisan constituency maruba John Basayo Moit na Mairang Nongklau constituency hakaba yakini ki kertong lawan ban senran lang yaki daki noilam ka parti haringkat ki nongkersan. Habakran sekilat pathai kubor ukurtong ka Mairang constituency ulapan pau ya ka jingkerman ka was kamboon job da ka bakado ya ka jingkersan bapura jongki pajba ka constituency bat ka jingsanya ka jongki ya ka VPP. Ulapan pauru ika jing angnut jong u ban penyo ika sencar khadar ka bukhut da ka basdang ban penya teli yaki para MDC ban syakri khambha yaki pajba ngam sudon genu genu jing snow artatian ni jing snow temang wala ka digasin ban kongru te ndai nomor ba ka thong ba kanong rem hi kalong ka baskam ni dan ka jing angnut ban ya dan ban wan ra ika sencar khadar ka bukhut din ma kata kata ko sa pelong ini begini snow hilang ringkat begini ginong ngelam Jika jadi kita kembali PI mentah, mah kita tak berok kila syani ateli ha Voice of the People Party. Jadi ketika kita keba pelong, ini ruk begini senguskan, apa jika jing alam kejeng ini. Ingin tan kanu ruk kejeng, artatian ha beli bat ini kah jengan anti kejeng ini. Ketong hi kalau keba syai keba ngijukran nak kapor nak lian jok parti. Ni ang nuat ban wan ra sencar khalar bakoi keba subah. Maka ketong keba ringkong kam keba ini bende kalau begini ateli sywa. Mangi ki para MDC berkhat. Para dian katangin selek sibol ki kam. Kami ngila keran cupat ba ngile ya kata nak kentui kipat ba nama laduk ke klip mat ke bangi pertai haduk mentah nimpat juthok kipat ba nimpat ju eno kipat ba mat nimpat ju lendet kipat ba mat ke jingker pat jangar ani ke por kolong ba pinim semua art tien ini ke ige ba mangi keran chapi ngile ro kata bat lada pitun rong hak kita pengi jungi ya kani ke jingket ni kolar bagi trish tom ni tri hop and pendep hop kita kamram ke bagi pat ba kita rong kita penjungi kata te ke basengan ha kat segi jaka ki bangi lek barok ki jaka ki kendong kan slot jaka Mairang konsensi barok ki bangi larum ki pat ba ki ong hi bala ngi kenduk ngi kenduk ipiru ngi la da pernah lupa bangin kersan yu pra nama ki i badai setang hagani ke Voice of the People Party ka badan jingkerman ya kala wei jangka cak beri ke jang jelah hi barok ko tingim don gunung jing artatian ru bau pat ba una ke jing kersan ni sen lonta ni nak ti kenapa ni yo ba ya ke jing job pat ba la da pernah lupa ban kersan ni Nakal yang ubak Powell ulaong bagi pajba kila kwa ka jingkala kata ban wan ra ka sencar khadar ka bakhuj basuba bat kumta lada ka VPP kan wan ha ka bor kin pen orlong ya kata nalor kata ulaong ru baka jingkwa ka VPP ban pen trekam ya ka artikel laispa nyopuwe ka dei ban yada naki an ka sarkar pedeng bat kamdon kanu ka jingthmu ban pendu ya ki district council bat ban pen rap baka VPP kamdon ka jingkwa ban pen kala ya ka rukam shimjan henry ka dei ka kam shimet u president ka party uba Ardan Milla Basayo Moit kabenkong ka dei baki patba tilakwa ka dei sesar VPP mene ki patba adu nong kendong hadu driver kali adu taju hadu nong balau tip te baka jela jungi kasihkan jelai ke bamsap kata ikinong yelong sam kata ikhusam la kata ikoyo kam jam baka jing kersa do kada aku election ru kadai namar baka wa panwan ra kelak jadi kelak beta haki political party bersesat ni kelak nadu ikatan ibarat dan apa adu haki senong kitau haki gi kisam ke jungi haki kan ke jungi banwan ra no ke jing kelak baka kata kalong banwan ra no jadi jing sensar bakut ke basbaki pada kitip ada kawan ke sencar ke bakut ke basba baro ikini ke jing jo pada kiba ki skim jing badok nata ke skim ki rupan thai skim ki develop ke pilot siti pada ande ke bolong mata te apply ke skim kita ke bagi angka yes skim rumah tang ki bejan bakso kar kiyo ki apply kam ki samla ki mere pulit kila mere kila na ke jing mere kapas interview le result mio namar balai namar bakadon ke sencar ke bakut basba ada kau nata kadang kita nak page ke BPP ki sotu kan orang berjongka pada kawan BPP kan orang jadi siapa bakut ke pasal dia kadang ke BPP kayo majority pun kisamla jong negeri kejungi kentai bacinrang ki ai ke full support ke BPP namar kismutu aka jingwat kamuat jam aka jing Afrika mujuki keleng-keleng kalau kita sebenarnya kami kemangki miner kita bahkan ke jam sam kadang ke ada jing pesan itu kirang baru kita terkam 3 jam kirang bak kita kam letap kam ai basha mo hai kedan bari lu ai basha te kirang bak kisung tu
Kalau kawan ke BPP video ya ke secara ke kuat kalau nak ya roi ke para ke jelas kalau nak ya ke songsuk sensanya ke songsuk tahu je ni patum juru pandai nak kemta ke lawe je pihak ke barit ke juni ada ke BPP kawan ke buat ke bombat kalau beli nanti kalau ya cung bau jam makin ni kun hak ke barit ke juni arpau atas semang ni ini iya ke lawe ke nak pakai ke dau pat pek sekal mentah ada senaan ke sokar mudi anong ya pima ada kau an ke sorkar India ban ong ba piu khasi pia buram parat ya kamen ya pia bu asngi lai sngi kak mangi ke kharpat ya mestep tap na memir nong mudi namar bakari India kaya tak turkam baru pa khasi don kam ya mestep tap na memir unwan ra da ka ai kamu mak ke dis konsil kanam la banyak da ka ai ini da kadon ka artikel lai spa nyu koi pat ke bawang bakanya da ya kinu bne ki an ke basna ka parlimen ki bakta ke karti ke distur jong khasi kamu buat kata ke ayu mudi kami kata ke di kalai sebab you way maka six schedule ka bamdan setia ka jeng cuba man penduk no ya ka district council bat ka BPP ru akin nong nem trekam jong ka akin manifesto kam baju ong te menuru man ong habang dawa ya kalai sebab you nyen penduk no ya ka district council dai tangka BPP ru ka batrekam lengba ki manifesto apakah ong badi man review no ya ka state distribution policy masendap election MPLA mi ubadan chatkan mi pai ba bandawa ban review ya ka state distribution policy kiwei ki bu bakna ha ka manifesto campaign treka dekade takadau habakam dona ka manifesto mangin penduk no ya ka district council ta bagi pentreka mi ka lai sebab nya fuai kita bang karpa wa dia ngek ya ki bokom kita ki subuh tang manifesto ndai kem trekam ka BPP kan trekam baik kat nongrem kat kumti manifesto bat linda ka kadau ru bakayo ya ka jeng kerjaan kita ngan pensyai sakawai ka bakilek kelang-kelang tak jam oh da job uba arden da job ka BPP baru nya ajak kepano wa ka manifesto jaga BPP wa ka jeng talk jaga BPP wa ka jeng keren jeng ba arden Dr. Ricky Pak Bright baba scam bang dar job ngi ngin pengkelajan kam don ka bakum kata kadai tang kata ka jeng pentok beriah mo habo beriu te ule kam ba bonam kinam pentok beriah habo beriu ya kan tiga beri donong nong pensoi tena mata ka daw ka jeng ajak pa je badan ka di garage met ka jong mo kamkur kamjai kadai ka kam jong ka kur kam de kan ka kam jong ka part ong no mtanga ka kwa ban a shi pa ka kur ka menjur ta sele yu kata mo kata ka jeng sotu jong ki simet haka BPP ba ada lalong melin ajar pra lalong CM ru ada sekonsel ada khatsau pada dia bakwa penkelajak tidak lap penkelang di sekonsel kamdan ke bakum kata dia kini di tangki jeng tok bria di tangki jeng penjalam bakla dengan kerpa di tempat ba maknya ke bakum kini maka jeng simjak jeng badan ki kun badan si pa di tangkara si ke jeng ada kirim jeng badan ni menjur te bangi balingnya persyak te mo kadi kata ka bangi kem tempat ni sutu kanam kata ini noru ka seng pengelajak kelami adu kasam sejak na sebab sanfau ka seng khong rempai thamai bakladan ki member mata sanfau hajar ngut ka kabang pat ni kata bangnya pengajai dah nga imi jong ajak soklan ba brai ini jai panjang i ai panjang nyem bunyang nyem jatai ni kata ka kam ajak akal BPP ki kam jai kam kur ki kam juga kur hangi nya kran dai komuno bat syakri hok ya kari bagajak beriu banyak dai kari ke jongi banyak persyak ke bamsap hangi kata ke ajak kamban dian du ke keren kada dai tong komuno bangen tau themai kan kari ke jongi komuno bangen persyak ke bamsap komuno bangen kenti kisamna komuno bangen syakri hok ki paba badan ki nong ke jongi ki long yi long sa ki baca umat kini ki help ki barat ke tiap kalau ke jongi kan question hangi ka debek tangkata nyem dan por banyak bunya kata utau ajak pa ujak mingim ya bunya kata nama kata ka kam juga kor de kam juga ye kesa masai borok sanut ya le is ka ba no ka pung ban ban ka tin kesa ba tin dei ka ai ka bang ni fokus bang ni nyele abat nu ni nya kon menu ko ba kam fan ni dei be ciki pa ba ka mesim be surat amar ba ka jing batai kam siang hongi kebut ka jing penjob ka jing program ka dei hobat mo kamu tak samta kadan 10,000 paspak kendap sanbut kat yu pai ba 10,000 paspak kendap sanbut ka pinong ong kam khan utan ngin kam tam ya uta mo u ni ban kam jan ngi ten rei asmo ba ada ki pat ba jong kam karasan ki sutu ki sai ka jing pasai ka jongi ki buram ya kata ka jing khat ka jing yang bangi na pok matana sani kembalong ati ni lak ban poi ba ni poi sa khathau Habatien, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batai ye kamet.
Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.